Reino Unido hakarak kontinua halo parseria o Timor-Leste, onde ajuda dezenvolve ekonomia no rekursu umanu. Embaixador non-residente Reino Unido para Timor-Leste, segundo a NEM, é normal o Presidente da República Ramos Horta, onde admite no reforça a relação bilateral no diplomática entre Rei Rua, no mos discute cooperação na estabeleciona. Diplomata britânico negatou apreciação para o Estado Timor-Leste, nebe sai uma membro pleno ASEAN, no afirma que o Reino Unido e a comitimento a tua ajuda a desenvolver a economia Timor-Leste no capital humano lhe Rússia criação bolsa estudo. And I've just come from a meeting with His Excellency, the President of Timor-Leste, and it was a real pleasure to meet with his President again. I knew the President very well when I was here as we built the nation in 2000, when I represented the United Kingdom in Timor-Leste then. And today we spoke about the UK support for Timor-Leste joining ASEAN and the success of Timor-Leste's ASEAN succession and ways in which the UK can continue to partner with Timor-Leste in helping to develop your economy, in supporting the development of your human capital, including with scholarships that we are interviewing for here today, chevening scholarships for early career Timorese to come and study in the United Kingdom. Além de nesse estado, no diplomata britânico Nemos discute com a geopolítica no geoeconomia. And also discussing geopolitics and geoeconomics with the President of Timor-Leste, President Ramos Horta. So this was a great opportunity to exchange ideas, to see where we can cooperate in the future and to work together as two countries who believe in the rules-based international order and believe in the importance of collaboration at the United Nations, at the WTO and at ASEAN. A relação diplomática entre Timor-Leste e o Reino Unido estabelece clarona no sai forte liu li Rússia parceria estratégico e Indo-Pacífico, nebe foco para segurança marítima, cooperação econômica, saúde e educação. O Reino Unido apoia a segurança no desenvolvimento nacional Timor-Leste, li Rússia reabertura a embaixada FON e a Dili no esforço combate destruição. Agostinho da Costa, Gemen.